أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وبعد. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atutegekeire olunaku lwaife luno olw'okwega ebimu ku bigemagana n'eddiini yaife ey'obusiraamu. Olwaleero tujja kweyegeresa ku haqqu zawja ala zawji, kiki omukyala kyasaana okukola eri baawe, kubanga tulingirira muno munsi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atukoba mu hadithi ndala nga atukoba okuba nti tubenga tuwasa oba tufumbiriganwa, tubenga tusobola okwala mu nsi. Rasul sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza mu hadisi ndala nti fankihu fa inni mukathirun bikum ila yaumil qiyama, nti muwase olw'ensonga nti nze ndakwesiima nimwe ku lunaku lw'enkomerero nga muli bantu bangi. N'olw'ensonga eyo omuntu senga aba awasisa omukyala alina okuba nti ategeera hukuku ye, ateekebwako ebisaatya mu maka g'omusaada. Ng'ekisookera irala omukyala kyalina okukola eri baawe atwaa, okuba nti aba mugonvu. Omukyala ateekebwa okuba mugonvu mu maiso ga ibaawe, ng'amuwuliriramu, ng'amweyagaliramu, ng'atuukiriza buli kyona kyona omusaada kyayenda okuba nti akimukolera. Senga omusaada abanga akulobeire ekintu kyona kyona, toteekeirwa kuba nti owaza olw'ensonga nti oli wansi w'ebigere by'omusaada oyo. Buli kyakukoba nga akyendayo akiwuliramu emirembe ky'olina okola, kyaba akulobeire oba toteekeirwa kuba nti okola ekintu ekyo. Obugonvu buteekebwa okuba mu maka olw'ensonga nti amaka mangi gasatulike, olw'ensonga nti buli omu abonanga ne mukama w'amaka ago, buli omu abonanga ne mwenewo. Aye obugonvu buteekebwa okuba mu maka, nga obugonvu obwo bwawulawo nti ono ne mwene maka, kubanga omusaada tosobola kuba omukyala tosobola kwenkanankana na musaada, wabula omusaada alina okuba nga alaganga era ne mwene maka ago. Olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala yasukulumya abasaada kwife abakyala, n'ensonga lwaki tulina okuba nga tuba bagonvu eri abaami baife. Allah subhanahu wa ta'ala waliwo aya yatukoba mu Qur'ani nga atutegeeza nti ar-rijalu qawwamuna ala nisa bima faddala Allahu ba'dukum ala ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala yasukulumya omusaada ku bantu abandi oba ku bakyala. N'olw'ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga yabawa ebitiibwa ebyo abasaada, tulina okuba nga ife abakyala tulaga nga tuli bagonvu eri bayiba baife. Ekintu ekindi kye tuteekebwa okukola nga ife abakyala ku saidi abayiba baife, al-mahabba. Tuteekerwa okuba nti twenda abasaada baife. Olina okuba nti musaada omuwuliramu emirembe, olina okuba nti omwenda okusinga abantu abalala bonabona, olina okuba nti omusukkulumya ku bantu abasigaire bonabona, olina okumulabirira, olina okumuliisa okuba nti omuteekerateekera ebyokulya, olina okumwoleza, olina okumupasingira engoye, olina okuba nti amaka ge ogalabirira olw'ensonga nti yakuleeta obenga omuyamba ebimu ku bintu ebindi byatasobola. Kubanga bwe tweyagaana mu maka mulimu ebintu ebindi nga abasaada tibabisobola ate nga ife abakazi tubisobola. Wabaawo ebintu ebindi nga ate ife abakazi titubisobola ate abasaada babisobola. For example, ebintu ife abakazi bye tusobola nga ate abasaada tibabisobola, ng'okufumba. Okufumba kizibuwalira ino omusaada. Omusaada kimuzibuwalira okufumba, omusaada abandi kibazibuwalira okuba nti booza. Ebyo byonna byonna ate iwe omukazi byabanga bikwanguyira. N'olw'ensonga eyo oba olina okubikolera ibaawe ebintu byatasobola iwe obenga obikola.
n'abasadde eri ebintu ebindi bye basobola ate ife nga titukola ki titubisobola. For example ng'okulabirira amaka. Omukazi n'enaku dino twepanka nti no tukola kituufu tukola aye ate era tumala twabanga tufukamira okuba nti tusabedde akameeza ng'ekyo kikulaga nti ffe eri ebintu ebindi bye tutasobola okulabirira amaka ne bw'oliba n'essente ng'oli mukazi ng'osinga omusaada era olifukamira wamukoba nti omuunu buzirawo. Kale mu maka mulina okubaamu omukwano we gunaabanga omukyala ayenda ibaawe ajja kutuukiriza ebintu ebyo byonna byonna. Abakyala bangi beetoyireko obuvunaanyizibwa olw'ensonga nti waliwo ekyayida mu nsi ate nga kyayonoona ensi nga tukoba mbu tuli ku myenkanonkano. Emyenkanonkano girina okubaawo aye fili ibaada mu kwesinza Allah subhanahu wa ta'ala. Aye ebigemagana n'ebintu ebindi ebya duniyawi ebyo abasaada baba nga balina okuba nga baba waigulu waife, tulina okuba nga tuba wansi waibwe, tulina okuba nga tubenda, tulina okuba nga tuba bagonvu ye bali, tulina okuba nga tukola buli kintu kyonna kyonna kye baba bakoze eki kye baba batukobye okukola. Weewaawo waire tulikola emirimu aye emirimu tijingira mu maka nti oba ginaatulobera omulimu olw'ensonga nti olikola omulimu toolabirira ibaawo, oli ku mulimu toofumbira ibaawo, oli ku mulimu amaka gajja kuba makyafu, oli ku mulimu nga buli kimu kiri awo kityo. Olina okola aye nga olina okuba nti otwala obuvunaanyizibwa bwo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakugemya olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala ajabikubuuzaaku ajja kubuuza obuvunaanyizibwa bwe yakugemesa wabutuukirira obabbe. Obuvunaanyizibwa bungu bwe yakugemesa oba okuba nti wafumbirwa omusaada wabanga totwaire buvunaanyizibwa bwo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubuuza ku nsonga eyo olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala atukoba mu kitabo kye Quran ti thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im. Buli omu wakubuuzibwa ku kintu kyonna kyonna obuvunaanyizibwa Allah bwe yakuwa ojja kubuuzibwa. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabanga yakuwa obuvunaanyizibwa obw'amaka nga iwe omukyala tolina okulabirira ibaawo. Abasaada bangi abakazi tibabalabirira, abasaada bangi abakazi tibabookeza, tibabapasingira ngoye olw'ensonga nti mbu bali ku myenkano. Okukola kwaidaaya ate kwabanga kusatulula amaka. Omukyala takaafa ku maka ge olw'ensonga nti akola ki? Akola. Mukyala munange ali eyo obanga oli kumpulirisa okukola olina okukola aye okukola kwokola kutafuuka nsonga ate mu maiso ga Katonda obenga oyingira omuliro. Wabula olina okuba nga ojja okola ate olina okuba nga ogondera ibaawo, olina okuba nga oba wansi w'ebigere bya ibaawo. Ekintu ekindi kye tulina okukola nga ife abakyala mu maka abayiba baife ge baatugemya tarbiya okuba nti tulera abaana baabwe endera ey'obusiraamu. Amaka mangi abakyala balekeire abaana abakozi. Omukozi yabanga omwana okuva we yabuzaalibwa yagwa ku nsi ng'omuntu gwabona buli ssaawa mukozi gwabona, maama tamubona, maama tiyeewa mwana we olw'ensonga nti alina omukozi. Omukozi naawe omwana amata, omukozi n'anaaza omwana, omukozi n'ayoza engoye ed'omwana, obuvunaanyizibwa omukozi n'alera omwana oyo buli ssaawa aba na mukozi. Omwana laavuye yona yabanga ate agiwa muki mukozi. Maama mwene kuzaala omwana oyo yabanga obuvunaanyizibwa bwo bw'okuba nti alabirira omwana oyo yabwetoolaku olw'ensonga nti yafuna omukozi. Abakozi tube nabo kituufu aye omugugu gwaife tulina okuba nga tugutuukiriza gwe twetema mu maiso ga Allah kuba weetema okuba nti ojja okufumbirwa ate bw'oba nga ofumbirwa olina okuzaala abaana aye abaana abo iwe nga maama olina okutwala obuvunaanyizibwa obw'okuba nti olabirira omwana wo. Omwana yena aba azaalibwa omuntu amulaga omukwano ng'akaali bebi gwafuula nga maama we. Kati wobanga omwana wo obalekera abakozi ofuluma n'enkoko
oyira nankoko nga dingira misikini abaana bawangala n'abakozi omwana ali kuba nti empisa de donadona omukozi engeri y'ebisaamu n'empisa omwana daja okukola ki daja okuba nti agema olw'ensonga nti omukozi n'atwalira obuvunaanyizibwa bwa maama omukozi n'ali kuwangaala n'oyo omwana n'olw'ensonga eyo mbakuutira abakyala banange tube nga twetika omugugu gwaife bwe tweyama mu maiso ga Allah nti tuyida gusobola ogw'okuba nti tulere abaana baife ng'abaana abo tubataamu eidiini kuba olina okulera omwana wo aye ng'omwana omulaga kiki Allah subhanahu wa ta'ala kyamwendaku omwana oyo olina okumulaga kiki nga iwe omuzaire kyomwendaku olina okumulaga katonda we omwana akule ng'ayidi katonda we hukuku ye eri katonda we ng'agitegeera ne hukuku lwalidaini era nga yona agitegeera omwana wangaale nga aidi nti kusaidi ya Allah wange nina kwebisa nti kusaidi y'abazaire bange nina kwebisa nti ekintu ekindi nga ife abakyala kye tulina okukola n'okuba nti twekuuma tubaye nga twekuuma obutejaajamya okuba nti omukazi alina ibaawe eyamutoola ewaibwe ate yabaayo oku ni bano bebeete enaku dino nti baside dish ekintu ekyo mu busiraamu kiziramu bw'obanga olina ibaawo eyakuwa amahare omusaada oyo gw'olina okutwala nga niibaawo omusaada oyo n'alina okubona nga bwe wakula omusaada oyo n'alina okutegeera wena aye enaku dino omulembe guno engeri gye tuli nti tuli kugira ku mirembe gy'abazungu omukazi abaawo nga mufumbo aye ng'ate alina abasaada abandi obusiraamu tibutwikirizanga kuba n'abasaada babiri basatu obusiraamu bwawa huriya eri omusaada okuba nti aba n'abakyala baaba ayenze olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala atukola mu surati nisa fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' muwase abakazi bembe musiimye babiri basatu bana aye mu Qur'ani yona wefa yenkana ezirayo verse yona esupportinga omukazi nti alina okuba nti afunayo ku omusaada owundi abakazi bali azamanyiza abasaada ino era kyoba obona nti bino ebyokupima omusaayi bwe byayidawo ng'abantu benda okukakasa ddala abaana beenina bange oba si bange ekintu ekyo kyaleeta obutabanguko mu nsi abantu baabanga beeyagaana omusaada yeyagaana nga bulidde abayira alera abaana aye ng'abaana omukaaga baalina oluusi kuliko owuwe mulala ekintu ekyo kyabanga kikyamu bana omuntu omukyala yena wofa wenkana olina okuba nti weekuumira ibaawo obenga ibaawo yenka gw'olina okuba naye mu nsi ng'olinamu omuntu mulala eyakutoola ewaimwe eyakuwa amahare bazaire bo gwe bakola ki gwe bayidi aye okuba nti weeterawo abasaada abandi kumbali ekintu ekyo kikyamu obusiraamu tibukiikiriza era omuntu aba akoze ekintu ng'ekyo omuntu oyo bw'abanga mufumbo obusiraamu bumulamula kuba nti tumukuba amabaale tumuyite olw'ensonga nti akoze ekivve mu ddiini yaffe tikiikirizibwa mukazi kuba n'abasaada abasikka omulala abakazi bangi basibye abasaada abaana abatali baibwe olw'ensonga nti abakazi ebyokwekuumira ku muntu omulala baabivaaku ayenda abe n'ow'enviiri ayenda abe n'ow'enkota y'eitooke ayenda abe n'ow'ekizigo naye ng'obusiraamu tibuyikiriza nkola ng'eyo n'olw'ensonga eyo omukyala aba alina okuba nti yeekuumira ibaawe abe ku muntu mulala oba mwavugumira ku oyo nga bw'osaba Allah subhanahu wa ta'ala ajja abagabirira oba mugayiga aba ku oyo obenga omatira ekyo ekinene kyakuwa oba ekitono ekintu ekireese ekizibu ekyo n'okuba nti abakazi tuli batomi omusaada leero bw'aleeta empuuta wiiki eida oba oluvannyuma lw'ennaku ibiri yaleeta mukene tutoma wakuba oba ono omusaada ki mbaire ndowooza nti aleese na kintu naani aye atuleeteire mukene kyova obona nti oba ono nefu bwidye mu nsi
olw'ensonga nti abakazi tibamatira bayiba bayibe bakola ki bye babawa. Aye omukyalo omusiraamu olina okusiima embeera yona Allah subhanahu wa ta'ala gyakugereire. Allah bw'abanga akugereire embeera nga ensawo oba yakuwa omusaada ensawo nfunda, olina okutegeera nti wakullu ma qaddara rahman maf'ulun wa ma sha'a fa'alan. Allah bw'ate bwe yangerera owulire. Aye tosobola kuba nti oba n'omutima omwegombi. Omutima omwegombi nga weegomba ino, ekyo kyona kireese obuzibu mu maka, olw'ensonga nti omuntu ajja kulingirira neiba ibaawe ebintu byamukolera yeena abenga ayenda yeena abenga akola ki abenga abifuna. Ekintu ekyo kikyamu. Ekintu ekindi kye tulina okutegeera nga ife abakyala mu maka g'abayiba baife tulina okubanga titufosinga musaada kintu kyakola ki kyatasobola. Olina okuba niba waye ngo oyidi nti iba wange kino akisobola kino takisobola, otambulire ku ibaawo kyasobola kyatasobola obenga okola ki ng'okyesonyiwa, olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala akaali kubagerera kintu ekyo. Ate ekintu ekindi tulina okuba nti mu mbeera yaife yonayona oba obuwangazi bwaife bonabona tulina okuba nti tubitiriza ino okusaba Allah subhanahu wa ta'ala embeera ebeidyewo oluvannyuma lw'edduwa detusaba Allah subhanahu wa ta'ala amala yakyusa embeera. Allah subhanahu wa ta'ala atukoba mu kitabo kye Qur'ani, la tasamu an du'a'il khair, mutakowanga kusaba birungi eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakowanga Allah yatukutira obutakowa, iwe sigala ng'osaba omusaada oba embeera ekyuseemu ibaawo musabire. Ayi Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba otuyigulirewo khaira riziki, iriziki ekasinze kubaki nungi, obenga osabira ibaawo Allah subhanahu wa ta'ala abenga akola ki abayigulirawo. Ekintu ekindi Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga eyo yeene atukutira okuba nti tunywerera kukumusaba, era yatukoba nti waqala rabbukum ud'uni astajibu lakum. Allah subhanahu wa ta'ala atukoba tumusabe buli saawa aida atwanukula. N'olw'ensonga eyo tulina okuba nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala embeera yonayona ebeidyewo Allah subhanahu wa ta'ala ajagikyusa. Ekintu ekindi kye tulina okuba nti nga ife abakyala tuba nakyo mu maka gaife n'okuba nti twenda ino usratu rajul, famire yani yayibaawo gwoba ofumbirwa, olina okwenda abantu be, olina okuba nti obenda, olina okuba nti obeewuliriza nga owulira nga mu butuufu abantu ba musaadawo obenda. Bw'onaayenda abantu ba musaadawo ojja kuba nti omaze okuyunga oluganda wagati w'abantu bo nga iwe omukyala ne wagati w'abantu bayibaawo, era abaana baimwe mujja kuba nga mubakuuma nga bali mu famire eyeeyagaza, kubanga nga omwana bw'ajja ebudaada bwe gye bazaala baaba we abawulira yemirembe, ng'omwana era bw'ajja ewa daada we gye bazaala maama we era yona awulira yemirembe, olw'ensonga nti watuukiriza oluganda oyenda abantu b'omusaada. Aye tweyagaana nga saawa eno omuntu ajja yafumbirwa omusaada ate yakyawa abantu be, yabanga mu famire yona eyayibaawe ayenda mu muntu mulala yibaawe yenka. Ekintu ekyo kiba kikyamu. Tulina okuba nti twenda abantu b'abayiba baife tubende, olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala atukutira okuba nti tuyunga ki oluganda. Si kwenda abantu bo bonka, iwe oyenda yibaawo ayenda abantu bo abakuzaala, ate iwe abantu bayibaawo tobende. Ekyo ekintu kikyamu, olw'okubanga leero abakazi balina eŋŋombo ekoba nti okusisinkana nnyazaalawo at least bakulaga amagombe nti baamuziikaawo. Ekintu ekyo kikyamu. Butyanga iwe niwe gwe balikobera maama we okisanukira. Ekintu ekyo kikyamu. Tulina okuba nti twenda n'abantu be tuba twagaine mu famire d'abayiba baife. N'olw'ensonga eyo obusiraamu buno obwaidanga buli kimu bujanga bukikoonaku, buli kimu nga bujanga bukikoonaku. Bw'onaayenda abantu bayibaawo abaana bo bajja kubenda
family ejja kubenda balamu bo baida kubenda bamama baibaawo baida kubenda bona akyawa balamu bo wakyawa bamama baibaawo abaana bajja kubanga abantu tibabenda bajja kubanga ababavuma mutwalira empisa ya maama waimwe mutwalira abaana baida kubula emirembe mu maka ago n'olw'ensonga eyo tulina okubanga tuyunga oluganda olw'abayiba baife tubenga twenda abantu b'abayiba baife be tuba twagaine mu maka so tikubakyawa omuntu yabanga nyazaalayo ne bwayida mu maka awulira ekizibu kirekyene aye kyenenda otegeere nti eriyo ebintu ebindi Allah subhanahu wa ta'ala nga abisasulira kuno ku dunia bwaba ng'ebintu ebyo Mungu ayanguyiriza okukisasula kuno ku dunia bonaba nga toyenda bantu bayibaabo ovuma maama we ovuma baba we banina babayibaawo tobenda wina abaana abo we banaakula bona babanga bafunye abakazi bawasiisa wena abaana abo bakazi baibwe bona bajakola ki baja kuvuma olw'ensonga nti wena wakola ki wavumanga mama waibaawo kale n'olw'ensonga eyo abantu abo bona buli lwojja okufumbirwa oba otonzeewo oluli olundi lwoli kujja okuwangaaliramu kati olina okuba nga otema empenda okuba nti abantu abo okola ki osala amagezi gona bakwende ate weena okola ki obende. Ekintu ekindi kye tulina okuba nakyo nga ife abakyala maka g'abayiba baife tulina okuba bakudwatun hasana ekyokubonerako ekisinga okuba ekirungi olw'ensonga nti abaana bano boojja okuzaala empisa doojja okwebisaamu eri baba waibwe empisa doojja okwebisaamu eri abantu baba waabwe abaana bano bajja kukoppa buli kyokola bajja kikoppa buli kyokola bajja kikoppa bona we banaakula bona bajja ne bafumbirwa bona bajja kubisa abantu b'abayiba baibwe bajja babisa nga iwe bwe wabisanga abantu bayibaawo oba bajja kubisa abayiba baibwe nga iwe bwe wabisanga ibaawo kuba omwana buli kyokola akukoppa kyova obona nti bw'oba oli kwonsa omwana tayonkanga ku maama we nga tamulingirire akulingirira aye okulingirira kwaba ali kulingirira ali kukukoppa ali kukonka wena aba tali konka mata gonka wabula ali konka wena empisa dona kyova obona nti akonka nga akola ki akwetegereza kyokka ife tuba titukiidye era omwana bw'aba ali konka nga akulingirira osobola n'ogwana guno gwenda kuloba omuvuma bw'ayenda kuloba mbukuba ali kwetegereza kuloba bantu bandi aye tegeera nti omwana ono aba ali konka wena ti empisa dobaire weebisaamu dona ajakola ki yeena bw'ali kujja okubanga akukopa empisa do abenga yeena bw'atyo bweyeebisa n'olw'ensonga eyo saba Allah subhanahu wa ta'ala atute mu bantu abawulirisa babanga batamunkola era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okuba nti atumanisa edini ye amaina n'eroboozi ndetebwa Madam Zainab Abdusalam nga ndi musomesa ku Ibn Baz nga mbasaba banamuleeta abaana ku Ibn Baz basome edini tusome ebintu bibiri oluzungu n'oluwarabu ate ku Ibn Baz era ninze ntwala center ey'abakyala bamuhtadiyat muleeta abakyala basome edini yaabwe bagitegeere oba olina ey'abasiraamu abasiraamukanga abakyala bona baleete ku center kyetukwenda ku baluwa yero si kyamaani neya imaamu n'ebikozesebwa byo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.